Uu niguo maundu mekuhanaga utuku wa gukia umuthi barabara-ini ya Kangundo Road thutha wa aikari amwe Umoja 3 kumomorerwo biacara ciao na nyumba mugunda-ini wa eka 2 utuku wa gukia umuthi na gutigwo magitara hathara. Umomori uyu ni utungirie uregani munene kuri ene biacara ici mang'ethanĩire na maabitha borithi na gwakia mĩaki barabara-ini guku na tuturia nime magĩteithia na indo ciene. Watu wametuhangaisha miaka mingi sana. Kila wakati tiga inakuja kubomoa, hatulali na watoto wetu na pia wanatupiga na tear gas, wamebomoa mara ya pili. Tunauliza serikali itatusaidia ama haitatusaidia? Tuonire thirikari yoka yamomorera andu kuria maikaraga biacara ciao factory cia haria na nitugwenda tuge atiri ithwe nitui migunda eno ni aikari ya Mollem makoretwo guku kahinda karaihu. Kuringana na ene nyumba ici mugunda uyu mendeirio ni bengi ya National Bank na thutha ucio kambuni imwe ya wendia wa migunda ikiyumiria kuga mugunda uyu ni wao. Angalia wenye maplot wamebomolewa, hizi maplot zote zimebomolewa za barabara. Wana makaratasi they have not, na wanakuja usiku. Si wakuja mchana. Tuko na police post wamekataa mpaka mheshimiwa wetu Theuri wote wamemkataa oda zake zote. Wanakuja kubomoa usiku, si wakuja mchana. Mundu umwe thutha wa kuona hathara iria atungirio ni aikirie barabara na kurangwo ni rori na kuwa hau riu andu aya makiuga kihoto kiao ni kiunitwo amu mari na taito nginyaniru na watho wa igoti uria utwaritwo. Andu aya maheo taito ciao na horo uyu wa kumomorwo ni matinga maroko tuko twehererio. Maugite mbere umomori uyu kuhanika hari na mwonjoria umwe kiumbe wiriga kumoria mamwenderie eka ici 2 niguo ake nyumba nene ya wonjoria na rienderio ria maguta no makirega. No nginya turumirire watho aiko hena judgment na hena court order iheo gitio tondu kuri andu maraka nginya kwene na kwina court order tugakirigwo kai thikari ino ikiroga mundu umwe. Atongoria mwena uyu ni makomithetio momori uyu guku magikirira nganja andu kuhofanirio utuku na momori kurugamirwo ni maabitha borithi riu makiuria thirikari gutwithania ndeto ino na guteithiriria andu aya. Ni twarigwo ithuĩ turi hau na nituroria mugathe president witu twendete Uhuru Muigai wa Kenyatta ni twaguthurire twirutĩire tugiukira kanini na kanene tukuhe kura hindi ĩrĩa wahĩtagwo na weturaira muno kiuga jeshi tutigakurekia turoria muthenya wa umuthi ri uraturekereria niki. Mugunda uyu ukoretwo na ndugamano kwa ihinda ria miaka 30 uria ni wa muigana wa eka 818 na uria ni matura ma Umoja 3 Mollem na Sosian no itwere igoti riugite aria makite kou ni wene amwari na taito nginyaniru na mugunda mendeirio ni bengi ya National Bank. Tunauliza hiyo swali, serikali iko wapi? Na walituahidi watatupea taito. Ngiribotera Kameme TV mohoro gitau ritwa riakwa ni Nũngari wa Kamau.